هر روزنامه‌وانێکە سووری وێ کەمیرەیە موبایلێ تجاری ji bîr nake bi taybet ew kesê got çalakvan û di heman demê de rojnamevan bû tevî alavên zeîf lê wan dikarî bû deng û wêneyên şoreşa Sûriyê bigihînin tevaya cîhanê. ولو ام بشكل امن مهني بونجي ونا او خبرات مي خرتنا بونجي محاولان جو ام دست بداياتي خد دست بمقاطع فيديو مكرن مقاطع فيديو ما تصورنا دش مظاهرات ما هردلا سر انترنتي سر صفحاتي تواصلي اجتماعي سر فيسبوك وانا مهلدان دورد قنوات جماد ستاندن يعني صفحات دبرن دور بشتي ما خواست ام بشكل ام تخن ام بطورين الشغل يا اخوان نحيا بس مباشر ده Bi berdewamiya şoreşê wan çalakvana dikarî bû têkevin warê ragihandinê bi rengekî xurt û dest bi avakirina dezgeh û ajansên ragihandinê kirin û herûha bi xurtî li dijî ragihandina rejîma Esed sekinîn û dikarî bûn gavên baş bicîbînin. پشتی سالکش سوری کمی سالکیجی سازین راکاندنی و بون کاری راکاندنی بهتر پیش کت دوی دمیده مدرس بکر کو ام تکون ام کاری راکاندنی بهتر بشویه که برفره ام کار بکن زحمتي قالك هبون جبر دوي دميدة أو سازين كولو شكاري راكاني خوشك فين بكن تنبون لهم بهن تشي بون هم بهن مصدر بون شورشا آسوري دست بكر شورشا رومتي بنافي دبن سيكا شورشا رومتي براسي أفيا حقي علامية روجناموانا قالك يخوار لازم ببا شورشا علامية روجناموانا لأنه قالك روجناموان بو قربانا في شورشا هان وبراسي سر روجناموانا الباجاري كردا تواي قال لك اصلا جديد ويك شوان از يعني وقت عم تشون جيشر السري كان يبي او تلتمر بما نزاني بو امي فقرن يا نا Derbasbûna şoreşê di gelek waran de barê rojnamevanên Sûrî girantir kir lê nikarî bû ew ji karê wan rawestanda. Di destpêka şoreşa Sûriyê de hejmareke mezin ji rojnamevana hatin xuyakirin û tevî alavên qels û zeîf lê wan dikarî bû wêneyên şoreşê bigihînin tevaya cîhanê. Herûha dikarî bûn serkeftineke ragihandinî ji şoreşê re pêk bînin. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê.